Vacunakunaka imata kapan? Punda manda kintikunaka irkikunata rikushpami kawsanchik. Shinapimi tiashka shuk hatun irki viruela nishka. Chay virulata hapipika wañuy tarinallami kapashka. Kinsa hintimandaka shukka wañunapachami kana kapashka chay irkiwanka. Pichay irkiwan na wañushkakunaka ñana rikuytapas ushashpa karapas yana tukushpa kirankashka. Kay irkika tukuy llaqtakunapimi risinkashka. Egipciokunapas, chinokunapas, europeokunapas. Colonización kallarikpi kay abyayala llaqtakunapika ninanda wanchishka runa hintikuna nin kay viruelaka. Chay tiempo runakunaka na defensa inmunitaria mishushimipinipika charinkashka. Wakin kulturakuna hambitapas ñamaskay kallarimushka nin kay irkita anchuchinkapa. Shukta nikpika chinokuna hapinkashka viruelata chakichishpa sakikpika ñakutin singapi churamunkashka. Shina rurashpa paykunaka hambichinkashka viruelata. Shinapimi chayra shuk waranga kanchis pusa kanchis chunga picha watakunapimi tayta Jenner Edward lluchimunkallarishka kay vacunakunata. Aliguta hamutakpi pay katarishka ninke ishkay viruelakunata tiapashka. Shukka hintikunapa shukka wagrakunapa. Shinapimi payka chay wagrakunapa viruelata hapishpa shuk wawapa makipi churashpa irki chichishka wawata. Ashalaguta irkishpa pero wawaka na wañushkani. Chay vacunación kallarimandami hintika ñana wañuy kallarimushkani. Shinapimi gobiernokunaka obligatorio chay vacunakunataka churamushka. Kunami kay coronavirus irki chayamushkamanta mushuk vacunakunatami llukshimunaw. Ningapaka kay vacunas de ARN mensajero mishushimipinipika. Vacunakunamanda mikunanga ninanda irkikunatapas anchuchinajunchi. Chaymanda gulpikunallata vacunapashunchi mashigukuna. Manjaytaka manjarinchimi shinapas hasta manjaytami charinakapanchi kay coronavirus irkita. Shinapimi yupaychani uyashkamanda shuk punjakunakamu mashigukuna.